Mark chapter 13, line 14 going up 23. Mashimaifu, nomorau wasilaka kumak abag talakwasir. Mashilasga or mumbara. Kumak abag chiheyenak. Pelembele kaba indingalas osli lotuunda mishi orok sisinak. Chiheye kwasir. Orowolok. Ma all province chutiak linda onto. Kolok telembag li tulu ika. Ma chir ol mashika sonriti muwa. Ma onto chinchik chi auheyeka. Ma or akak hikriok liwa akak or alaha pelembele orin or lawan or halaka. Ma or novek liwa erhem. Indik aka orik or ihi kowe orin or lawan or halaka. Kawasumba. Nokobe ol masam nomok nawangka ol chikisin mukhawangka. Perem liwa intulu iku. Uosik. Abui wasilakan ci sawenak. Nomorau osi talanak cin tulu ikwa wolo. Ma rakanta wolok si nawan si halaka. Nomorau os talakwa oso wasilaka mendek nakwasir. Misambito so nari wolok si shi raraha terwolo kambek oso himilas talari ambusir. Wahau. Ihi kumak erem. Pek oso himikas indik talakwa ambusir. Os wasilakan nomorau os or halashinak nambe mendek ersi nanahi. Ma amber harakokwalir. Ako ma ol orinchik or kamahantanchik. Or hishihi or banak. Nindik mendek nakwasir. Orowolok. Osli sawe limba. Chiheyeka. Kristor torok lindu. Hako chiheye katay karok lindu. Os eremli sawe wa mashi lihin chi misi wahala. Peremushin ushiwak. Orowolok. Ma mushag li raha karem pafrim bakwa ola. An Christ anira. Lal karem bakwa lira. Lal ka aba karem bakwa lira. An prophet lar anira. Karem limpa ha. Ma untahi ambu onton li man haimbahan tambakwa ola. Abui waselakahi krahak sindama onton kali laha ishikwalira. Hako beremli hala indai ambu. Karem wasik chi auheyeka. Mashi anggop sawewak chi misi wasir. Pelembele amber ol talakwa onton.